Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Kunobuze ngokuphupha usesikhathini. Kuwo wonke nje amaphupho angegazi asuke esho okungekuhle kuwena. Ngicela usubscribe ukuze mangiphosta ku-YouTube ividiyo isheshe ifinyelele kuwena, ngoba lapha sichaza kabanzi. Ukuphupha iphupho nje negazi njengoba esho ukuthi usuke sesikhathini, ubuze ukuthi ngabe lokho kusho ukuthini. Lokho nje kusuke kubika into engeyinhle kuwena. Kubantu abanemimoya uyakwazi-ke ukuphupha usesikhathini, uvuke kusasa nangempela kube ukuthi usesikhathini. Ukuphupha usesikhathini wopha kakhulu kungachaza ingozi enkulu ezokwenzeka, noma ibhadi, noma kunebhadi elikulandelayo, noma kukhona nje okubi okungalungile imoya ekulandelayo. Ngakho-ke kuzomele wena uqaphele uzame izindlela zokuthi uzivikele usukume. Kanti-ke nawe usungabuza kwi-comment ukuze sizokwazi ukuthi sikwenzele yakho ividiyo. Uyakwazi ungi-inbox uzothola inamba ka-WhatsApp.